I pozdrav ljudi, danas igramo Boom Back. Ne znam da li sam lijepo izgovorio, baš ne briga. Ja sam tu nešto malo radio, pravi svoju armiju. Dosta sam zauzeo predjela, evo što je minuta. 3 diamonda. Hajde za početak da pokupimo neke stvari. Idemo na upgrade. Nešto prezeti ćemo ukucati. Ne. Kao što rekao, ukucat ćemo nešto prezeti. T. Nešto smo radili, nemam ja pojma što smo radili. Znači, tek sam počeo da igram ovu igricu i još nemam to da... Nešto mrzim kad izađe, znači, sastre u moj zaslon, idemo da napadamo. Počet ću sa granatiranjem. Još jedna granata. Tako da vojnicima bude lakše za osvojiti. Eto. Sad idemo sa granatiranjem ove kuće. I stavit ćemo drugu flotu vojnika. Sad samo čekam da se to oslobodi. Eto ga, victory! Ne izgubili smo nažalost jednog vojnika. Fatiha za njega. Come on, go to home. I nemam šta da dodajem. Kako je to sad? Znači, imamo Sniper Tower 2, znači jedan sa druge strane, jedan sa ove strane, jedan u sredini. I kasnije ću dodati još jednog ovdje. Ovdje ću ga dodati. I tako, znači tu ćemo dodati još malo mina, ću naredati. I eto, to je bilo to. Napali smo one. Zauzeli smo još jedno ostrvo, evo što sam ja zauzeo. I to je bilo to, mi se vidimo u sljedećem epizodu. Pozdrav!